HMAR CHANCHINTHAR ngai Thlatu hai in reng in chibai Thlado ni som ni pali sang ni som ni lai ni HMAR CHANCHINTHAR team tu Olivia F Tusing Amasan Chanchintlang pui Churachandpur Additional SP Thar dingin Emmanuel L Fimate MPS Meghalaya CM Conrad Sangmale Assam Health Minister Himanta Biswa Sarma Manipur Hungnok Bible Chang Shilin Elna Hui Hot MSPDCL Lan Thoka in Shrit Tirna Shipui Dowdingin Sakor Daimi Pasari Anin Volunteer COVID-19 Update Tu Hin Chanchin Kim Chang Lemin Ngai Thangai Ti Zani Thlado ni som ni Pathuma Dr. J. Suresh Babu Chief Secretary Manipur in Thuan Sudanin Pu Emmanuel L. Fimate MPS Chu Churachandpur Additional Superintendent of Police Thardinga Road Ani Khama Khan Pu Emmanuel L. Fimate hi Nungba Police Station Additional SP Sinchel Ani HMAR CHANCHINTHAR chun Pu Emmanuel Fimate MPS in Churachandpur Additional SP Sinpoimo Takel Ahungchel hi Eilompui Takzet Zani Choma Khan Meghalaya Chief Minister le National People's Party National Leader Pu Conrad Sangmale Assam Health Minister le Northeast Democratic Alliance NEDA Leader Pu Himanta Biswa Sarma Haichu Vungna in Imphal Anhung Vunglut no Anni hi Manipura BJP Sarkar Buinale Inzoma Voihni Anhung na Anita Pu Conrad Sangmale Pu Sarma Haihin Manipur NPP Thuitu Hai Ex-Minister Pu Jayanta Kumar Gari Farm House Anin Mupuya Pu Sarma Hin NPP Thuitu Hai Chu Congress Thui Secular Progressive Front in Thoka in Hnuk Doka BJP Sarkar Chu Thlop Dingin Theitopin Angen ni in Eithulak na Chunashil Eithulak na Inashil Peidan Chun Pu Conrad Sangma Hin NPP MLA Pali Hai Hi Gahatia Thui Thlaka Voisun Hin Prime Minister le Home Minister in Mupui Dingin Delhi Ting Vungthlangan ti in Eithulak na chun ashil Rengka EFCI now pang Sunday School Department hain Thamur July ninga Children's Day online programa Bible recitation Bible chang shilin elna hui hot anti In elna ding Bible bungle chang hai chu Nursery Department Thar Hai Bungsom Panga Chang Khatan Thoka Changli Beginners Department Sam Za Somni Chang Khatan Thoka Chang Sari Primary le Junior Department Jacob Bungkhat Chang Nian Thoka Som Pakhat Intermediate le Senior Department Thar Hai Bungsom Chang Khatan Thoka Som Panga Hin Elna A Dan Rules Hai Chu Mar Bible version num mangthei Mar tong nge ya shilding Mingle Department shilngai no nia Bible bungle changa tan nga lelding ani Minute thum ne ka sei phal anino Shilindik shilshat zawat tum ding ani Minute thum sunga shilzawin matak Shilindik bok shene so high top 20 chen lomman pek ninganti Hi in elna hin kaushan le pol big lawin naupang in nikna nei taphot ta dingin chang thayani video chu thlapur July ni sang ni som ni chahnungdar som chana phone number 7085 426 130 pasari bil parit panga pali pahni paruk pakhat pathum bila thon manding ani Tusing lem shanum hai chun Bethel World Mission YouTube channel enthayani Electric bill fedan thua fedan thar mang ani le inzomin prepaid meter box si laklak annole inbook talo nei hai chun thlapur July ni som sang ni som ni chenin electric office Bizang Churachandpura consumer ID annole meter number choin chomadar soma in thoka chanungdar khatin karsung electric bill sukfeldingin DGM Churachandpur Division MSPDCL chun in Shrit Tirna asim
COVID-19 Shipui Dona Sakordai CHC Damdoi in Thoktu Hai Atulang anga Changpui le Thlop Dingin Sakordai Nuhak le Tlangwal mi pasari anin pe. Mitlom ngai in pe hai chu hing hai hi anni. Elizabeth Lalrem Sang Sungte, Diploma in Pharmacist, daughter of Lalmena Sakordai. Lalrem Tlung, Diploma in Radiology, son of Ramthang Lui Sakordai. Lalrem Root, Lab Technician, daughter of C. Rohlun Sakordai. Pham Kim Moy, GNM, daughter of Evan Bijoya Sakordai. Tilal Than Tlung, Lab Technician, daughter of Tilal Mangay Sakordai. Silal Nunpui, Lab Technician, daughter of Silal Thomlin Sakordai. Kelarin Lui, GNM, daughter of Kelal Rohlun Vaitin Hayanni. Hing mi pasari hayin pek na letlom ngay na hi alwa enton tlak takanni. Sakordai CHC bill sunga hin khu sompalia uma health subcenter parit le health clinic pakhat a umbok. Thoktu inday lo laya hi nga tlom ngay mi pasari anin pek hi araw puyin loma le ani tiin ay thulak na chun ashil. World number 1 Novak Djokovic to COVID-19 positive ani thu Sky News chun Thlado June nisom ni pathum khan atar lang. Djokovic hin thlatun April tha khan vaccine tool lo anti-vaxxer ang hi la lawin shilani. Djokovic hi tennis player coronavirus invoi apalina ani. Serbia, Belgrade le Croatia high tennis tournament hui hot ani lein. Soisel na nasatak alo lo shimani. Anu may Jelena Baka a supporting staff pani high com unpositive anaw high rukchu unnegative tiin Serbian tusuk chun ashil. UNICEF in Thlado June nisom ni pathuma report apek dungzuin tuta in thok tharuk zawa COVID-19 lein South Asian countries highlight nawpang maktadui za som ni zet retheina lein harsat na antuk belsa ding ni in ashil. He report a hin India khoma changsa hing rambung haya hin hing ang retheina leya harsat na nei tu ding hi nawpang maktadui zathum som ni antling ta ding ani. Dr. Khoiram Sasi Kumar Mangang, Additional Director and Spokesperson, Health Department Manipurin, Zani Zandar Sarichana Manipur COVID-19 Status Report an Sudungzuin. Darkar som ni palilim tasungkhan. VRDL Rims le Jenim sa COVID-19 positive som ni pathum pasal pangale nu may som parit mubel sa ani. Anni hai hi Chandel District apani, Churachandpur District a pakhat, Imphal West District a paruk, Kakching District a pakhat, Kangpokpi District a pahni le Senapati District a som pakhat anni. Anreng hin state danga in thoka hungvong niin COVID Care Center facilities haya son annita containment measures le contact tracing tho ngalani. Tu chena Manipura COVID-19 invoi musuk tapo zaku som ni pakhat. Anvoi make active case zaruk som ruk pathum. Damfel tapo zahni som nga parit. Recovery rate to 28.01% ani. India rampum hu pa zani zandari minute somli pangachana COVID-19 invoi active case nui khat sing read sang khat leza som ni paku. Damfel zat nui ni singa sangli zaku som thum paku. Thizat sing khat sangli za som ku. Ole khang hai pau kha tu ta tuma ma tonga chanchinthar eipung le engai thak thei hai chu ani. Ngai thatu hai hun mangin hoi seng ro.